الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جيانا خو هميدا تديتيا جاركي كسك آجركي هلكتن بو ماوي سي روجا وبشتينجي وقت اف آجري هنه جلي خوش بوي ربي تنكر خو باوش دادا أبدا. طبعا تناديتيا نيا ممكنة باشا قوداريا في حديثة پیغمبری بكي عليه الصلاة والسلام ظلامة كتا دا پیغمبری عليه الصلاة والسلام وكرك وبتشيك يديالبو البرسن يخود يفاشت يعني اف بچی هنه دانا برسن خود یواش پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوته تو رحمه بید بی گوته بله اینا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوته فالله ارحم بك منك به يعني گوته که چوا توی برحمی ادگل افی زارو که هنه رب العالمین جلک جلک شوه پتر بوتا يبرحمه وهو ارحم الراحمين. أخفنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دمائي كاته. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى برحمترش هندي كوتو تا باوجيتت آيريدا رحم رب العالمين جوه مازنتره ودلوفاني خود تعالى جوه مازنتره. إذن أم دي چوا تعاملو سردارية ديال في رحمه هنكي چوا دي تعامل ديال خود تعالى كين أجر رب العالمين الرحم أبمبر براستي جابه بسيارة كا جرنجه گلک بدوی ام جوابا و پسیاره هنه بزانیم بله بری هنگی دا ام پسیاره کش خوب کن ام ده چوا اوه رحمه هنه بدست خوب این برای من خوشتوی خوشکا هیجا مزگینی الهوا بیتن دست و اینان رحمه رب العالمین گلک یبسانه هیه چونکی رحمه رب العالمین همی تشتید وگردی بس تو ربنا خود تعالی همی تش نوگردی نه وچونكي هر رب العالمين يقولي ورحمتي وسعت كل شيء رحمة من همي تشتيت فجرتي وأذايا هجي مزناهية خود تعالى أو أرحم الراحمين أجرنا أبا بيتن أما همي ده خسار بين أما همي ده چين هلاكي ده شناف چين هر کسی که رحمه بتبت و دلوانی بتبتن چه مروفه که تبید چه خوشتویه که تبیدن رحمه بتبتن بزان رحمه رب العالمین ادگلت گلک شیوان فتره و برفره تره اصلا هر رحمه خوده اکو او بوتهن ارتی در رحمه بتبن اگر تو ربی همی مروفه اوید کو رحمه همی کن بکی یا همی مخلوقاته او رحمه کو جهش یتز جیان دنیا دا تو همی کن بکی رحمه خود تعالی ديالتا دي بترو برفره تربيتا ابدا رحمه كسي بسر رحمه ربي من ناكهويتا ونيا ممكن بوان كسي ابدكو وصفه تشتات كان بشين بارجكا بتيك جيش وصفه خود تعالى انش رحمه رب العالمين وصف بكن وسالو خد بكن او رحمه كو بلاوه بوي اتناف مملكته ويا برفره دا اجبرن دجي رب العالمين قدر في رحمه هني جلك يبلن كري كتشوف پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيشتن لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش رب العالمين كتابه كده نفسي وأف كتابه هني الدفوي السر عرشي تدا چه نفسي بو قلتي إن رحمتي غلبت غضبي هنديك رحمة منها يبسر غضب و تربونه من دا گرتی رحم یا شیای تربونه رحم پترش تربونه الله اکبر صحكي چو رب العالمين اف كتابه هنه دانا دفخول سر عرشي يعني ممكن ببون منا دانا با عصمانه كي دنيا انجي دانا با سر چياكي يا ممكن بو بس رب العالمين دانا وير سر عرشي دا قدر اوي رحمه هنه بو مديار بكتن و مزناهيه و بو مديار بكتن إذن تو أبدا اش رحمة خود تعالى به في نبه بوچي چونكي رحمة خود تعالى همي تشتيد وگرتي اگر رحمة رب العالمين همي تشت وگرد بن بوچي تنا وگريتن اگر رحمة رب العالمين جهز بيتا همي تشتا بوچي نا جهيدته بلكي يد جلك اشتا خرابتر رحمة خود تعالى جهش يوانا نوتو نه كست كشتين باشي عبادت کرد جي كشتي كريا صاد جل هند رحمه خود تعالى او جي وگرتي وتا كس نكشتيه تا كس نكشتيه بوچي خود رحمه بتبنا بتن
بوچی رب العالمین دلوانی بتنه بتن كون همي اش اوله حتى دماغي تجيه اش رحمه خود تعالى وكي تجيبونا بحرش آوه وكي تجيبونا جوي اش هواي هر تشت بفتن در باره رحمه خود تعالى بيجا رب العالمين شو يجب رحمته هر تصورك وتبفتن بكيا در باره رحمه رب العالمين هشتا رحمه خود تعالى شو يجب بلنتره شربيتن اي بيجتن ام دشوا رحمه خود تعالى ابدس خوفا اينين اتنابين تدا والرحمه خود تعالى دا چه تشتاينينه الا افنا بيتن دا خازا في رحمش خود بكيا خود ددتا جلك جلك يبصانه هي دا خازش خود بكيا رحمه بتبت ددتا چونكي يكو في رحمه داتن بس خود يكو اف رحمه دست دا بس رب العالمين وكي قوتي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها نينا رب العالمين جارك درجهك اش درجه رحمه فكتفا بو خلقي وجا اي بشد بجريتن افنينا اجبركو رحمه رب العالمين جلك نزيكي تيا ابتني تو هزرت باشش خود تعالى بك تو هر هزرك حجت كي كوتا بفت خودي ولتا بكتن وهزرش خود تعالى بك رب العالمين دل ديف هزرتا بيت والديف هزرتا ددتته يعني هر تشي ام حس جيبك هر تشتي تو حج بك تو هزرش خود تعالى بك كو رب العالمين دي رحمه بتبت تو هزرش رب العالمين بك كو رب العالمين دي تش اجري ازاكت تو هزرش خود تعالى بك رب العالمين دي تبت فردوسي چه مشكله نينه شول جلك بصانه هي وبصانه هي ترى شويه تو هزرجت كي افنا اخفتنا منه اخفتنا خود تعالى يا اوی افچند دهنی درباره نفس خدا گوتی اگر نه ما از شوا باندشت نزانم گهداریوی بکه اوید حدیث قدسی دا و کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ود گوهزیتن رب خو بيشتن قال الله تعالى خود تعالى بيشتن انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ازل ديف هزر عبد خو عبد من چه هزرش من بكتن بلاش من بكتن تو چه هزرش خود تعالى يا رب العالمين يديف هزره اخفنا خود تعالى بدمايك هات مسألة بتني نه مسألة احتمالها يعني احتمالها بدت من احتمالها ندت مننا يقين كت تمام شو پیغمبر يقول عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة دعاش خود بكن وبلا هوا يقين هبيت خود ده قبيل كتن اگر تافشن ده نکر رب العالمین ده گلک شوی پتر دتتا یا تداخواست کردی بس بدویا شرطی ده هبیت اف مرجهانه بدویا هبیتن بدویا او چندل دفته الرجاء بیتن نه امانی بیتن فرقی بین هر دو کادا چیه هندی که رجاء اوا تهیوی برحمه خوده هیو تو زانی خوده در رحمه بتبتن بس گل هندی عمل جید گل جبهه کردن امرت خود تعالی جاد گل بس امانی اوا نهیوینه و خوش کن و تمام خلاص بی عمل و بی کارو کردی اوا فایده نکرد وش رحمه خود تعالی اوا تو هست برحمه ویت کی یعنی وقتی کنو که تو هست بیت کی الرحم يهي هم بس أبى بتنجي رحمة أبى الدنيا ده أما الآخرة ده ما هي فيها كمزن يهي كو مخلوقات دي رحمة خود تعالى بينن بشواكي كو جالك مزن ترشوي يوان هزر جيت كر بجرش عفوه جگونه غفراندنه لبورینه دلووانیه لینا گرتنه هنده کفتن و حلیسیان و تحسینه لینا گرتنه مخلوقات دين هنده زيد ديت كان أودة الشكل جالك مازن تربينا أفا هني دجهيتتا بس مرجك هي خود تعالى الداناي يداناي أفي مرجع هني جيبك الرحمة خود بخوبه قدر رب العالمين بك وإني لغفار رب العالمين دي جناه جلي غفرين بك لمن آمن أو كسي لمن تاب أو كسي توبة بكت أفا إيك وآمن وإيمان بنتن وعمل صالحا وعملك باش بكتن ثم اهتدى باش السر ويرك بردام بيت حتى تمرد في شرط جيبك الرحمة خود بوده اگر افدر يهت هنديت مظنيت رحمة خود تعالى ادجال هنديتو تشيرانا تشيجوفا
و اف رحمه رب العالمین او هنده یا مزن یا کو گناهات کتا خیر تو تدا خسارت بوی و اف رحمه رب العالمین او کو همید تشت وگرتی تو نوگرتی براستی جی او کسا که هم هجین رحم ببیت بر پشتی في همیه یعنی تا چش خود تعالی بیتن پشتی في همیه یعنی تو الهیویات چی تا زیدتر چه دید بیتن اگر هاتو تو بیجی من از ده چوا نزیکی رحمه خود تعالی بم برای من خوشتوی خوش که هجا هر گاوه که تو جهش یه مرحله که تا خودیت تو یه رحمه بخلکید بی تا دید دلتين من تبخلكي و تو يا رحمه بيد بي ابزان رحمه خود تعالى هنگي یا نزیکلته بلکه نه بس یا نزیکه جلکا نزیکیته پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیشن الراحمون يرحمهم الرحمن او کسید کو رحمه بخلکید بن رحمان جی رحمه بواند بتن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء رحمه بوان بن يتعرديدا اول عسمانا جي دي رحمه بهوا بتن اما او کسی في چنده نکد رحمه و دلووانی بخلکی نبتن رحم بوجين آيتا برن من لا يرحم لا يرحم او کسی رحمه بخلکی نبت رحم بوجين آيتا برن اها اوه الرحمه خود تعالى اها دویتن ام هوسا سرداري دي الرحمه رب العالمين بكين سبحانه وتعالى دو ماهي كي اس هيويش هوات يم اس هيويش هوات يم مدويتن فعلا بيجفا رجا قيامته ام البن الرحمه خود تعالى كوم ببين بلا اهانوكا نوكا دا سوزكي پیمانكي بريالكي بدين ام الديف شيانت خو محاوله بكين ادوي جيان هندا في رحمه هندا سخو ببين دا هنگي بيجفا بيهين ايكودو الناف باغ و بستانا و الناف آو كان يريبالا دا اديال پیغمبرا و شهيدا و مروفت رازگو و مروفت چاكو يدباش وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين.